that screen is on 0244 294066 0244 294066 Kumawood Training Institute was say and Sanujuma Ahimfie Beye butu. And I'm going to have some Jimre, Nasan, more Hemi. A Kianji have by any the time about Mesha, the Abedamaso, now Mary Fever, how not to me any day, Dana, I am Rea, but my dinner no time about Mesha Ibi, Bura Drast, about your pharmacy show be out, I'll say, over time about Mesha, now when you be a bit me up wow, you okay and Jane about castles, a draw on no matter one and come one, the young one, a strong con, they sent down. Na aboa mo tumi edi yare so na wonya ke enji haba ka so sibi and time haba me shan na wokabo na no dia no kwasen sene sewani na ensese e ka kiro to make am fosa inu emi e ama so right yama for the sake of one or hwen wo social media, that is Facebook. Very sorry sir, actually best mo fanche kakrapa. And common ye DNA is about sexual weakness. And afraid and our Johnny and Jumadian so kind of who said sexual weakness. Dr. Mayazi or da Mayazi Herbal Center no, you know, or ever has say na. Mono, it's a woman a year, time pa, a breakfast na sexual weakness no etimia free, oba and a bemaso. Na in him no pass, ye can't sexual weakness na a yama and kuto. Member nkwa ene yabe hu se ma ene member nyina enti na Dr. Mayazi ebe summarize ni nyina ajaman doc yeah yo na them say I kind no eno kre ye ka sexual weakness eye empem emreoya enye member nkwa eye member nso ewo one side okay ema ngati nkakra timi eden etiko na me ka bibi say aya adwene nso eka ho enter disorder ne ba ema what nkakra eden etimi eden etiko eka bibi say depression na stress kra nso timi ma why eden etiko ye ka da mejo ayi a wo diabetes wo gonorrhea wo syphilis wo obi a wo so ana prostate cancer nso a eno nso no ema wo be ma what nka eden etiko ana enem no ema wo ye weak kunti mo ho modern eden ewo mpem na ma obema na nso fon sa na ma boss beti ma obema ya dai afon enti wo obi a obema afon na ema o hawo waware ma medical ka say ye wo enku abia ma ya ze ba ye de aba out a wo de massage obema ema obema na ya dai etimi ye kase etimi ye kase enku no eni ye wo ne a opese wo no oba nso hie ma etimi cha eno nso ye powder eti na me kire bibi say edru ayi a obetime ese wo sa ho yare wi a ebra gonorrhea no ne edru a oba ye de be ma wa ache se den oba ma mkeka o se den emu fizu se den ebetime asa no kra no e wo Mayazi Herbal Center ne ye ba aduan so na me kire se be ma bi anta ni brode especially brode ayi dey ya toto ebra akoda no ebe boa wo me ma wem e na afi nso no wonkwa boa ene ade ntini wo yo be ma wo be mesua a wo pese wo be ma ye kese a enlargement a but you bet my friend no man no the number is 0244 674927 ofra unsabe kan right ye beda Dr. Mayazi ase papa enkomo ayedi no na ye ne no wa kan nyina abono tofa edi amaye no Kristo ya adom a ye besan ahia biem na ye de dwumade na aka no asan ato amoso biem nyame adom next week ye besan ahia nti bema bi a wo hwe eni oba bi a waye sexually weak no for modern say one Dr. Mayazi ebedi enkomo na watimi abo e wo sa kwa no so nyame yadom na ode ye nkwa kira next week ye besan ahia Kumawood TV amansane yena yediemu. Yes, Kumawood Training Institute and Sanujuma Ahimfie asaka omo ho bio. O se fa na miensa pe fa be sua Sanujuma na fa bo bra. Mentra ho na da bia no enkosresi